eseshawa umbani eqhuba inkabi zakhe kukhona inkaba okuthiwa uGodberry wathi mayisevuma eseshawa umbani ethangeni kugijinywa kofuna amakatakata wathi nathi iswi hamba ngiyakuthuma wathi na ingane zami ngizoyishaya nobani nathi iswi lezi ingane onazo ngiyoyibheka wena ingane onazo lapho yakhona singangeyihlabathi zolwandle wayeseyavuma wanqamula uBhombela wathi mayinqamula ephethe ugume lokho kuthiwa ukhothi owalithe ekufake emanzini ebese gobhuza ebese yaphuza noma kukhothe ngoba kuthiwa ukhothi nje ngoba kuyakhothwa wathi mayinqamula endleleni kwahlwa wayeselala wangena ehlathini Nkosi sikelela ubaba aw noma uBhombela ehlathini enqamula kulezo nkalo ezakuleliswe kwathi kusebusuku elele emahlathini wezwe isandla simphatha. Can you imagine ulele ehlathini la ungaqhama khona ilwane uzwe ngesandla sikuphatha buku uvalo olalungakushaya lapho wathi mayithuthuka ethuswa lesandla esimphatheyo wayesevula amehlo wathi uyabheka kule ndawo akuyona sekuyakhanya kunensizwa emile lapha inentshebe eshaya lapho uvalweni lensizwa ingubo yayishaya phansi kuvela ihinzwane zenyawo uthi lapha emkhoneni kuvela ihloko zeminwe yakhuluma le ndoda ikhulumisa kwabantu basemampondweni yathi vuka shembe sihambe ndithunyiwe ubandi kuhlangabeze wabuza uBhombela wathi ngubani yathi lensizwa yathi ngingelosi mina yesizwe samampondo ngithunywa ukuba nguhlangabeze wathi uBhombela ubani igama lakho yathi lengelosi igama lami nginguliza Deni ngithunywa ukuba nginguhlangabeze wayesevuka kwawunyawo emva konyawo elandela lensizwa kwathi lapho lensizwa sekusa yavele yaphela emehlweni akhe lengelosi yayimhola wayeseqhubeka ehamba ilapho khona akawagibela khona isitimela eza kulelizwe wafika kulelizwe ngo1910 zazi u10 insuku inyanga kwakuMarch njengoba sibuthene lapha wayesefika wahlala eBhalekisi emsizini eThekwini njengoba abantu befika lapha bafika khona behlala emqashweni kwakuyindawo enjalo engaziwa ukuthi inhloboni yomuntu abanye babethi uhlanya abanye babethi umsuthu bembiza kanjalo ngoba uBhombela wayikhuluma deep Sotho language wathi mayelapho walishumayela ivangeli waze wathola indawo owayisontisa kuyona eyibhilidi ekhuphuka idebhisi ebese sontisa kuleyo ndawo esekuyibhilidi okwakuthiwa i-star building emngeni baphenduka abantu wasekufanele uthi uyobabhabhadisa wathi uyobabhabhadisa olwandle angisukeke lapha wababhabhadisa kodwa wathi mayisebabhabhadisile wayesethi uNkulunkulu ngithume emakhosini akwaqaba emthandeni ubani ongiwasemthandeni lapha aphenduka amadoda abukana ayisethi ukhona uMakhasane wayengakwaqabasha isibongo
wathi cabasha mhla uyobona ingane wongithinta ngifuna ukuhamba nawe ngithi uNkulunkulu ngithume emakhosini kanti sakuyaphuka indaba yempi kaBhambatha yango 1906 iBhambatha rebellion lapho khona okwaboshwa khona kwadingiswa isilo uDinizulu kaCetshwayo kwadingiswa nenkosi uMeseni yadingiselwa esiqingini eSaint Helena sithe indalo eSaint Helena wathe lapho ehlisa upoison inkosi ifudumele ihlisa upoison ejele ibulawa oQueen Victoria wayesefika umuntu ongaziwa ephusheni egqoka ingubo emhlophe qwa wathi Meseni wathi mina nginguShembe eminyakeni eyisithupha ezayo ngiyezweni lakho wayeseyithandazela inkosi wayithandazela kwakusa abantu ayiboshwa zayisayikhululele emabhakedeni yathi inkosi imithe ikhulula kwaphuma ofisha abancane bephuma ngaphakathi kuyona wayethi ngizoba nawe yathi ngiyesezweni lakho ngizoba nawe njengoba lapha kwakuthi ukudla uma kunobuthi athi ungakudli lokhu kunobuthi uma ungenabuthi ethi akakudla bazama bethi bamphoqa befuna ukumdlisa upoison abelungu bobandlululo kodwa manje hayikhona uShembe wayimile elokho eyiqena inkosi kwaze kwalanda uQueen Victoria eIngland wabuya ezophoqa inkosi ingakho inkosi iMeseni yayibongelwa kuthiwa inqunqulesha amaphiko phezulu kweSaint Helena kwaye kwasamasama eNgilandi kwanyakaza uQueen Victoria kwase kufika uShembe uBhombela inkosi ke yaphuma ejele yathi mesiphumile ejele yafika esweni lakwaQwabe anti uShembe wayesefikile esweni lakwaQwabe lapho khona kwavutha khona isihlahla somthombothi savutha insuku ezu7 ubusuku nemini kukhanyiswe bebonana ngisho abantu abangaphesheya bethi niyoziswa ngomakhasani indaba ngoba uyena ofika nomuntu ongasiwa kuleliswe sengiyagcina kule ndaba naba abaqoqa behlangana ngamakhanda kwathi kusuka lapho uShembe walishumayela ivangeli esweni lakwaQwabe wayesefika lapho okuhlukana khona izwe lakwaQwabe nelakwanyuswa izwe lenkosi uPhonyoza wathi uma ifika lapho wafika wahlala phansi kwehlahla somthole wayeselishumayela ivangeli kwaphenduka abantu baphuma ngisho einkonzweni zabo emasonto nabo beza lapha bazohlala phansi kwesihlahla bephuma lapha kunamabhilidi khona okwakhiwe khona abanganethi balina bayolalelisa phansi kwesihlahla hayi wacasuka umlungu wemishini yasesidunjini wacasuka uMr Tile wacasuka uMr Tile wayesezokwenza ibranch eduze nesihlahla somthole endaweni eyigquma njena ethi mfuna ukwenza ibranch lapho kuze amabethi bafuna ukudlula beya kulo muntu belibone isonto lapha bengene lapha uphikisana noShembe manje wayesesuka uShembe wabuza ephansi kwesihlahla somthole wathi bantu bami amanzi nowakhaphi kulelizwe bakhomba kude ensuze emfuleni insuze bathi siwakalapha ensuze wathi uBhombela hawu bantu bami nihambiswa lingaka niyokha amanzi wayesethatha ubhuko lakhe uBhombela wathi ngilandeleni bantu bami wayesehlela emfuleni wayesehlela endaweni ethe zikithi phansi kuthi uyisesikhaleni lapho sikhaleni kwanzuza khona unzuze beumphathi ka23 ozala umshumayeli wakhona lapha na unzuza okwakuthiwa umgqomo onganankinje umthando wemali amandla enganawo wehlela lapho esigodini wafike kunendawo enedwala lapho linehlabathi phakathi nendawo wafike wahloma la kunesihlabathi khona edwaleni wahloma itshe wahloma ubhoko wayesiyavungazela elihlome lapha esihlabathini esiphakathi kwedwala wafungazela wayeselibhuncula kwasevele lapho kade elifake khona kwakhuphuka isiphethu sathi phethu isiphethu wayesethi bantu abamngeke nisayensuze seniyowakha lapha athi amadoda akwanyusa nokaQwabe athi hawu sesahlupheka kangaka ubhokwana nje lolu luveza amanzi ubhokwana namanje ukhona ushi sengishala phansi wathi mayise bephendukile abantu wayeseyobhabhadisa emfuleni umshane wathi bayobhabhadisa emfuleni umshane ngangikokelwa ikhehlela kwaGumede umkhulu uDaniel sihleze emsini kaMfundisi uKhuzwayo lo khona namanje koMatilane lapha ezantsi nesinaphu lithi ikhehla lingikokelwa ngo1999 lithi uyise walo owayekhona lapho lona lalikokelwa uyise lithi wathi mayisefika emshane wafike wangena emanzini wababiza abantu wababhabhadisa kanti sebehambe
baya kusayitsheni womlungu laphana bezama ukuthi uShembe bamqede. Wathi uma befika kusayitsheni uMaxhaye wafike wathatha ihashi njobe zithi imbongo wagaxa waphambanisa wayigaxa imandlela zakhe nezinhlamvu ukuze ibhama ngathi ihamba kanje nezinhlamvu kanjena ephethe nebhama wagibela enkabeni ihashi elibomvu walishaya esuka enhla nomaphumulo ebheke esansi eyakuShembe. Wathi mayifika wathi iShembe leli ivangelo olushumayo lutataphi. Inkosi yayisipha isandla ephayitheni ngethi iTestament uBhombelo wayifaka ephayitheni lebhuluku. Wayesepha isandla ephayitheni wakhipha iTestament elincane wayesemvulela incwadi yeSambulo 19 wathi akayifunde. Yathi ngabona owasezulwini ongubo yakhe iqinise egazini ehamba egibele ihashi elimhlophe amabutho asezulwini amlandela efaka igambokwe elimhlophe. Wayibuka lento wathola ukuthi iya correspond nalena ayibonayo. Wathi pho balwa nawe Shembe qhubeka ulishumayele ngizwa ukukhuluma indaba ezimnandi. Wayeseqhubeka eshumayela babona ukuthi behlulekile base besuka behamba benduneni yasesigodini saseyibandleni yakwamqineka umkhulu kaXolani lo wempucuze kuyomaskandi lowo uyisemkhulu wakhe bamthatha bathi kwakaziyo ukuthi wesiqhwaga kwathi uhamba uyobulala uShembe wathatha insizwa kwashona emfuleni umshane. Wathi mayifika wamaphezulu komfula uBhombelo esemanzini ephophathisa wama wasesuka uNkulunkulu emvezela isimangaliso washintsha uShembe wangaba yilo muntu amaziyo waba nezinwele eshaya eqolo waba nomqhele wameve ekhanda. Kwathi lapha ngaphansi kwezibhele zakhe kwanamanxeba nasezandleni zakhe uyaphaphathisa nje kutshaza igazi lapha ezandleni naphansi kwezibhele umfula usubomvu igazi lapha abantu baphaphathisa egazini. Wabameza umqineka ungqungqulwana wathi hayi wamadoda wayinsizwa niyambona nje lo muntu sacabanga insizwa ukuthi usezosicuma ayomgwaza uShembe. Sase simbongela sathi noma sikisiki nyoni esindwa isila sayo masobhoyo luhluthu mgodo ongasanukwanja. Wavela watshinga phansi zonke izikhali lezi ayiphethe wangena emanzini wathi nami ngibabhadise. Yasimtulisa emanzini ladikile ibandla lahamba. Wayesemnika uCapet isiqephu sika Capet obomvu wathi ubeke emzini wakho uma kukhuluma umuntu kuleliswe uyofika lale kulo Capet uyovuka esephila. Kwangena uNazaretha akekho yoqeda uNazaretha kwavela uNkulunkulu ezulwini. Nkosi musenikuzwile Jerusalema ogcina lo